Wala ki babun ki seng mahalang bat kumjuru ki paima ki persya ya ka jing tu jong ka Star Cement Limited man penhe ya ka jakati motion ka badan ki than brishnat hanai ki paima nang sosnong na ka tai ka snong wa kumjuru ki snong ki bamarjan ki la penpau maka jengdan jong ka Star Cement ka long ka jing yarap ka bakhrau na kam ta ka snong ka thau ba kumjuru ki paima habe karan bikila pathai khubor ki bele kandu ya ki paima ka tai ka jaka ki babun ki nang lam snong ki la ong ba ka Star Cement nadu pakalawan katika jaka kala shibun ki kam ki baba kumjuru iki kam manwana ya kadoi kapar katika thang banadu wan kini company sini kini kung besnong ni sedang ban yo ya kijing tei cipta malumana hadu umta nilayo na kambun ginong tray na connection ki lelek tray su company station mat kamanang kong ang kajing mentoy jong ikung besnong mo ba kajing mentoy jong ni kalong ko ba ki ai ngi ka bos balik bu ikun yongi ikun samla ikun kena yongi kiwan xiao man la kasni nang nesa surok ki wan bu man la kasni mo ka baar ki ai ya ko undi ru hana kisnong ko bas tom ha namar ka no sen la purpose sa sakaru namar ba jangai pala paso sa duk tam pa ya kada jing don jong ni company jong kana Star Cement entah sipun jing to ngi la ya te segawe ngin sosi ngidap kung ginang sonong ya kena ga hering dong Star Cement no niju perkat ada kana ga Star Cement kayo ina ga hering tengin kambun kijing mentoy ngin yo ndai bam tang yi sibun giding putiang ngi kung masno sin ro mlong ar sin mlong agna bula sin ngin kerpat bat ngin skem ngin yo be kena ga public hering ndai wat mentaru hagaju mo te kejing du jong Star Cement yang di public ring am juga Star Cement te kejing du ya kan yang ni kung kesnong bersikap namar nge tips kem ada ka Star Cement kayo ikne public ring sibun ki development ini bangin yo aga jaka mentangin yo santo tengka lek singin yo hadu sispa te na mata ta daw na kaleng jong aku meromba senong wat nilai kren seni ba nilai kren seni ba kung kesnong man kerpat ya ka sarkar bukan watlat wat ki kumno kan le nang man pelai no ya kan ka clearance jong Star Cement ya clearance certificate nang kan yo man le ya ka kawin ni ki kam ki ba ka Star Cement kala yarap kalong ban pensna ba pen bahaya ka surok kaban hadu kan ru kilometer ai ka ba ya shikate kisnong ka jongki ya ka ba ka sarkar kala ino ben jadi kisnem sya khnais pa khandai pu ar ter ban hadu menta karang long bai ka surok khandau ba ka surok ka ba khor khoram te menswa ngi wan hang ne ngi wan ban rep ban riang mo ban kamai ke jak po nomar ngi song hang ne ngi im daga ba ngi rep ya ki lengkha itu ngi rep yo kuba ngi rep ya ki tempel ki tempel ki kwai tumta ter ngi im daga rep ka riang ya kita ki jingrep jingreng dong ngi hakata por pat dan sorok no dang ya duduk dang ne hadu poi sorok national long kumba 1 kilometer duna so entah ya dangi supit dengan jingkit klik jongi do kubakit ngin lek bu ante ngeluk di sayo saya klik riat ne salom senang tu sedang yo ta hadin pat katuk ne hosnem ar hajar untuk depo hosnem ar hajar hadin ketapat da wan kini semen pelan wala dan kini semen pelan lamba kini semen pelan ngiyak ke cimentai lambangi juta ngilit julit seki kumurang bak senang bat ngi kipat senang ngilit kipan nyerap nang ta serap ban persena kenang ngin lak ban tam ngin lak ban kit kimar ba ngi tre kita hakne ngin lak ru ban kit tam ki beriu ki ba pang be sistem hadin kata ke kini company ki siau lem ngi mah kata kuat te ki ai ngi no serap kumal itu bak senang te ki la senang no serap temporary ndai siang mah mentapat hanung senem pat long senem kan long senem ar hajar khat khandai dikira sedang ban ai mau ni surok dadu dang ne hadu peste da siang do mau temtangi kamsuk susu ban ni keman swa de kata de we kata ngila yo jusuk na menta kata hoi de leng ko sarkar ngimla ban len mo ngim nut di ban ong balai ko sarkar kamle ingi namar nginang duna competition ngi nginang duna mo namar kami hap re ban sna ko sarkar hakne por de da kene por pat
namar ki amal ero ngi ju le kren kunto ki ong yang sepet tang suang tang ki bu sebuteng ini kimpe ra namar ngi du napat mo na kata kadau tegini company ki layarap ini kabanang kong sorok kumaya tu urang ba snong ngi ru kuntah ngaru kuntah ngi ngaku ya tu hok itu nama ta snong da baar ka ailat ini ipan school boss kala keloi ban ai ni kajing ai jongki ya kata school boss lene ya kata sorok lembagi jing mentoy jongki kumcu mo kiru ki ong ngi la dapi ai jaga ngi ban ti yau no mausun man klong no mausun haga snong jongki haga ni area jongki ni rap yaki haga bangi ye pe lang kuma ngi ki no snong barok ngi ye pe lang bat ngi ya don ga meeting don ga hapo ga snong ga jongi don ga meeting ban ye pe ban ni jam ta kata ga ga par ga ban ra ta jing di blok ga snong jongi ta kata ngi dia perlong meeting ngi dia keren ngi ra ai kita ga gobor ya ka company ban klong ga no masun ban le ka mai aning list no ban le ka mai aning list ban klong ga no masun lembaga titip yang ko sarkar lalu jangan le kumbale ki we don ki snong try ki bampat le ka mai aning list ni yo i mo barok ki snong kum don dan re mengi hang nengi keren bat urang pak snong bat kinong snong yang kuat ban le kum kata ka hukum kenang ba ka sarkar kan yo mentoy yang ngir kin yo mentoy lah Kibi pat ki jengmotoy ki ba laai ba ki belerap leng ba kastas jaga jengwan kastas simen. Kalong kajeng yarap aki school ba kumjuru aki jaga puli ki badan hakate ki snong. Ni ruhang ni ke star semen ngidon kita kajing kular kaju kumbaka kular kala fight sete sela kakam kadon kajing tok kumbalai persen ko yo i ba kajing guna je company don ki kajing dunong nak tiar tar jungka kajing loss deh halor bakal ada lumbe kita kajing loss ding jungka ka company kasiu yang 10% lo hak shiton company kasiu sa kasinong 10% ang shiton kan oh ya kata mulong yo noy kasinong kan naro kata rom dire tang kata ka company lu kala ada kata sirkular bat ni kinong sinong bangin yo kam menta cubu mepi ngidon cubu dan lai sepatam population nasional je bro kami kali ya kala ki atko lak sejong la belum kata dei aku we ke disi kala ban kam si spa ngot dei kisna ni ngila la penbun lai spa dei menta iwe post support district council ngia ke post kumba araja tali yo tangi we dei ni ni kinong kuntong ngayo numa ban yo ko we ke poso ni action ke entrance dei ni ni kinong nong kendong balik kucing imla mar ngidup nakawero kalian kabangi jay dai ni ta bakata ka company kaya rap ni ta kalian nimla ni kam government company kala banyo kita long ka standard mentang qualified kum accountant ngayo company kum accountant kum office assistant yo company kum office assistant ka company ka kam da ka daw ndira ong baka company ka ikam tang yo da dakar melo accountant belong ke engineer ke ini ka company ka ayan ni ro ki kasi long kum kinong song ni mo marbata kede nakta ka daw ni dik affected it ya ni support ya ke star semen but ya ke snong ko mau dire tang bang ya support ke star semen ya support ya ke snong nomar lang ba ke star semen ke snong ko yo jmentoy par ka sarkar ko we ko yo jmentoy nakata te Uwe ni kini ngelam badi pek ya kabaha kami jengkawa lukha ba kawa lunar ubala kamba mensua ula persya ya kastar simen nai mentapat ula priang ya kajirap kejongka oleh tu ba kastar simen lamba kajirap juga Asian Development Bank bagi ide ki bor kalamang hadu arklor siteng nakam taman penha man penbit pibyang man pek ya kajengku jongkawa lukha ba kawa lunar ula kamru ba kini baro ki ba persya ya kajing ti motion jo kastar simen dak ba aidau ya kajing sniu jo kawa lukha kidi ki beri ke mapat jubosh ketika wa hendrai ki ber persya tang nasla Haka hearing banongkong ni ba persya haka jingilam jonga ni persya balai ni konsen ya kawa lukha mon te haka tu kapor nilai ekran berka management jeng star di investor mah de gini ini badan sini ke di nong tre ni ekran bat lang baga phone ngi kendo de gitu siaro bila kular banai hadu total project cost na mentawal kalor 2.5 crore lale tendering lale ki UI menta ketua sentir sampo Trinity Impact International lado Delhi kinwan hi mataman hakanero don pedeng jopi di media ba lelang ban lima mau par ini ilang seduk sate sa wak lunar wak luka ya kani kam kin sedang no ya ni hi long ni bosong sene long ni i konsen ya ka wak luka pi
kiwe pat ki kunhun ki keren ya ka wak lukha wak lunar tabang anut ban ong pi kim julit setrai jong ka wak lunar bat chwa wak lukha nga sa le cha chalong i keren sepang ke isu wak lukha man hakan ero ni follow up ki scheme na kumno ngin le ban pan bahaya ka wak lukha mar ka wak lukha ka lalong diri warpi fikon mau na do snam arah jarnyo de habaga long kumne ni de ban wat ki solution ken kumno ban panbha kumno ban revive biang ya kene ka ba mo de mana kene ro tu sinilai putri nomor lembaga project jangga World Bank hado kanu kurang ngamtip tambah kila le advertisement man le tender kanaman ban khoi ban im biang ya kene ke ba de nganut ban ong pi long ni im man ta fi bon ki bro ni promote illegal mining fitip bahaya kata Fiwan do na silang fi ikat no ki mining ki don illegal mining. Telong ni kum ngalong kum concern resident Indonesia area long concern ken. Yakini ki belong ki bajia illegal ma. Kadong ni ladang illegal mining ka government ro kan yo revenue nang ta ki brujong ni ro kin yo kam manta sumut fi lada khang kini ki company kanungut ki bru kin yapja. Hado Arhajar ngut ki note jong star batre kini ki lokal kini kimde ki skill fi kini kimde ki skill labor cuma lada de skill labor smart fi la long qualify lada khang ni company fi resign fi la ban tresewe ta malong haperkhat baro arliang ke de fi menta ka government jongi mekalia kadon ki natural resource mineral resource de bonsen ginomi khamat jongi ginomi khamat hi promote illegal do yong fitip menta baro ya illegal lada le legal mining kanu go sarkar kan yari ni kamdon kata ka long financial crisis fi tekumne mausun ro chene bon gi bru jongi don gi vested interest ki kwa ban promote illegal mining long tama mentai yala devi self interest ya ki we pat kim perkhat ya ka environment dan ya ki bru kumno ban yo kam yo jam kum ha kane ka chnang barit kanu ki graduate kum site ki chnang jingi downstream bon ki chnang manta sumun ngi expect ada kini ki legal mining ki yo ban trekam kin create employment opportunities will be created long kumta te kalong concern gen long yang gen te ki bru pat long kiwe ki kunhun ngamla banong kita kiwe ki kunhun ki kran kyong narpo wildlife sanctuary walunar walukha tambah kini nganut banong fi kim juban ste wildlife sanctuary kadan chathe ni ki chnang badan chene dodo badan ka wildlife kano chakta ka kunhun hakata ka association ro ngade secretary ngaba convene ni kita ka association jangi mata kadang ya kekes ka kerting ka long narko anti eco sensitive zone committee kata komiti kalong ban ye fight ban ye kun kumno ban pelai ya kini gisnang naga wildlife namar kading jingdon jong kini wildlife ka tak bah khamtam ni ba gisnang ba chong stiem serum jong kini ka walu khama ni im daga rep karyang teman hakene ubriu barep kubang usniang wan ubam lot teman ba do jimontai ka sarkar kamman te ka chubu wildlife hamne kibo ginong tre lada sakta lada sa bam ki jingtung jing bam ki kum ko bae te kam jo ice cream kam ban fi solution kum no ban im ya kini ki pa iba na kata kasnong kila pen pauru mana ka sarkar ka pulang ya ka pen big hearing kalong ka jerap ka bakhrau ba ka simen kan yo ban pen he ya ka jakati motion na ka ta ba kan yo ban ai kila jingerap ha ka tiga than